kuri TV West nakushimirwa munonga mugenzi wanje washikireho kandi erizoba nakuretera umuntu ubinjo muri imwe mushabire mukashaba mwenu okushaba kwanyu kwaragaho hanga yakugaruka konka kanje mpurre umugeni wanje ko arana ikiriza ngo hanga no yagaruka mukushaba kwanyu and betcom juni kandi egen program reba hindugire nebereho burizo bari ya Sunday shahina zekire garuka muri wa kabiri shaha mukaga guhyangwe kandi aha niho turkwantaya isabantu bebi yafayo namwene rizoba nataya isomuntu owakaraka karukira yo burungi kakanyonza omuntu wazirwa munsi yerkwera eyo migongo naija kugitshobora ne yankahi omuntu ogu nashoborwa nka businessman waman munonga ahariyo rengo orwensi yona kandi omuntu ogu ni engineer webya financial echo nacho nyitaga kuchetegereza jo bwire butari bwahari omuntu ogu nayetwa Dr. Rwachimka Kayihura nanaganda naijagongera nakushimirwa omugenyi wita haka ninza kurebe ishimirwa yawe already no rendi yo nishika okay kare kandi kitangi twarendi nashimirwa munonga kutunga ha program reba hindugire umurundo gundi abantu batwire mbakushaba mbwene ruhanga yagaruka mwishara yawe ruhanga iwe tiyo turanoshi ndonda nkuburire ati ruhanga kagireho ruhanga tiyakumpa ruhanga nibakwereza mwana ati nagenda ruhanga nantamumgo ati nakusigaho ahindi atokashimanye tamutagukutama mwen kigezaho turebe no cyenda bibure ne tugira no manya bintu binyire byo gukora bibure ne tugambira ngo tarita mukamarhanga wawe aha kugezwa biti we bugambira biburi nico kitabo conka iwe wanyu iyo no kuzaranka niyo mbanzara kashara katari abantu bo bwenge butine cyo bagambire bakagamba cyo bagambire bandikirwe tubarayevugire tine ubaye tine mweno wanyu tari umuntu agamba cyamagezi iyo koza kunakoronda biburi ne kugireka kugirira ko ryaye okwihaho butabo bwankuganire nankutebeze ebitabo ebindi ebinagire kuzarwa nkashangaho byo nyankore nibi torasangira urukundo ngomwonye torasangira abagabe bankore torasangireho ebitabo bindi ata abagabe bankore no katabo nibwo butabo bwo butwashomire mwene wanya katari yo bantu bamagezi abantu bariyo mwene ko tari nkitwa babine rubundu kacanya karugangura yitwa bine abantu bariyo muri nkore abantu tukabashangaho bagamba byo to bugamba yo goza kwirukanga kuzoko hare ngo bibure cyo gamba bibure yo turane no jubwa no mu ruguto yo ne gamba bibure ne kigambo cya ruhanga mwene cyo rero ruhanga ruhanga no yacandikire konkiwe okahangwa ni kokazaro biburi ruhanga no yacandikire biburi ruhanga to yacandikire kazabo cyo za muri kigambo cy'abantu abaye bijwire amanu gumuyuru kwera hati iwo wakwangire no iwo wakwangire no hati mwene cyo gamba te cyaruhanga ikigambo kindi gamba ni cyaruhanga kashati hato ebigambo byawe ne bya bibura runtani soki harentani so habo kubanyoni ngambe kigambo kunka hari ikigambo kijwire umuyuru kwera ikigambo cyo umuyuru kwera reka mbuze hati bibure je yoro gamba ne kigambo cy'amazima te amazima munonga hati korerye ikigambo cy'amagara korerye ikigambo cy'amazima inspiration ninde yachi ninga why does it have to be inspired abajoro jangu ino kugira ngo iri inspired amazima takakwera amazima wajo tindia stamini ngamba niwe ago namazima hatine kikakwetaga kindi konka hariho manya iyo tokarebire burijo umuntu nafutere sumu hateje shaha turicambara agency mbageta cyambara twe umuntu nafutere sumu kugira atinahika rutoto kumbara kashaka mwene natagamba kastegin program yawe hati bibu no manyango kiri muchona namazima gacho reka kwereze cyo kurebera konka Dr. Bompe cyo kurebera anyezire tuzahariwe uza kugenda aringe kanke cyo kureberaho no handikire bitabo byo kuba bitano byo kubazo mbiburu no Musa akandika n'ikitabo cy'amateka omusabo cy'amateka omuntu gwasha tunena Musa akahandika kufakwe okuba muzikire necyabiriho yamara kufa omuntu no basa kufa no handika akabyorekwa akahandika ibiro watandika ati kubuza kuburabura ngo akabyo omoyo rwara gukwiragura gweguraye
ogo mwoyo kwera ngo gweze bwaki ogwiragura guryo munso umuntu gukora ketabure guryo mwene mwoyo kwiragura ngo mubi inu mubi rero mwoyo kwera n'umurungi kashtori spirit na bad spirit kati genda binde ngo mwoyo kwera si bitu no mwoyo gwa Ruganda ninge no mwoyo gwa bo nyankore Dr. reka nkubuze nakushimirwa ha program ninye ndakira ori doctor uri mushaho ori doctor waje ni wanyita doctor nyoda kujya ntiri banyita rwacumika kiura nkuba nkamahayo ibi bya doctor ni wabigamba kana to tagambe kintu to kambuze tumweno ndio ahintamburire hona ni yone banyita mushiza kazwengero hendera bakaka ninye rutamira bitongoro ne magufa ninye byarigendo wembo gwitabiro mushiza genda mahimba gizo nyine bitare nyine mpenge nyine amazugo nyine amayeje nyine miba nyine bise bya kasingo nyine nebyo ko babya kaco nyange nibanyita musayija nyisayija tata bamusanga ihega rya suntami mwene wanshanga ihega ryanjye suntami iki niyo warushoje wansanga warushoje numenye to kubiri ndeba hati hinduko rebe echo tareba nikiye nibyebyo tukugera ngo kutambara turanguciciciki kashi wareba ni intambara mana byebyo ni biza so gor kwimuka watambara hatu nturanka insinetetem buzima kunkutero musindo insinetetem Dr. Kazarwa ni ko kahangwa nkarga higuru naragara nakugira irizoba kundufa nyena nkore ibintu byo kutangaza der kundirga munsi izoba rubure attention ko cyarabe rubure nkebiro nkabishatu iyo korebe biro izoba wingo mkasesa waro ndizoba ryabura umanyangu ngaba wempinduka mu magara ganje buzima hati ubu bushoborozo buhiriye kanati bo biza kumbuza bushoborozo bo kandi ho ninkubu kandi kawangira iyo cyare banze kore gwa kureta ibyo byayindi bushoborozi bo birekire wagira ngo iwo kashuma okano orogahi guru wago hanso okano orogahi nkaninde gumu umwirashando ryenkuba ese nkuba ntushanga hi kuno waza kubuze kibuze echo njimayisa ngutori jumanye Echande taha no kugira ngo nkumanye nkwetegereza abo kuba hariho abantu kwena na heru nababari abatahamba muzankonka no muntu wabutosha no muntu nkitwe so nga tindi muntu wabutosha hati ni wo hawenyine kandi kana kwegambera konka hatu watugambira ebye konka twenzire tumanyeje okijota okargota higuru kandi higuru nkahi omwirashando ryenkuba ninkahi orukwenda kuza iwe naza ya hati no bayizo kugira ngo barhanga bashatu konkani bakora ruhango omwe patri mwana nanogo moyo rukwera okwiragura konkiwe ekigambo kirukwera nchukutaganisa shita atingwende taro ekintu kikweruka y'oburungi no muntu nkwiragura ekintu kikweruka y'oburungi nekikwiragura amana go hatakureba ko kureba ngo eki ngo nerangi yacu babi egi ne yacu neke egi ne yacu ebyo byone rangi ko kuzigita zona zikorerange kwiragura mwe nyowe ninkunda obwiragusho ninyenda ngo nacwera ncwere kisirira hati mwena ko kuchwera amashwantega wongiragura kandi nkashikire hwaho idare konga ninyenda kayorera kushika hidara ngo no mbantu babo abori no gamba wo kubuza kwakbara umuntu wakunyamba ngo ncwere kikwiragura hatogo nimba ni hati na hariho buto abantu ganira nkakugira nto umuntu akabrake mailingo ndijota white mail yes abo kuba wajya ngo akabrake mukimanyisa ngo abiraguzo no manya omurujungu abajungu bakakwata ikintu cyone kibi bakikore kiragura ikikwiragura nani nyenda kukwiba ni blackmail nani nyenda kuteka kitabo kibi bageta kitabo black book kakariya katare katine rusa iri go black market waba burya kuzika nabazware kwiragura akuzika waba uri umwana wapandebere bajwire birukwera ne birukutukura waba uryo umwanya papa timurebire abwa no tutaya papa tarizire kuzika hadi nyotine kibegiza kunteka a radio muze kureba papa okagera hosho nganye netata kashika wajangu ukarga higuru wagwa hasi karga higuru netata so shonoha shonoha rwachimika hati wizini ryawe ryenyine ryakwiri kihura nkuba
kayihura nkuba kiri kumanyisa ki kiri kumanyisa ki okwihura tukumanya okwibyo kuri yo kwihura okwihura kwibanje nko kwihura omukiribi ikiribi no kimanye ekyo ku abantu bajuguta hati kuba kubona ibihura urungoto omurro hati ogoza ukano shaki ecyayorekire ngu enkuba yihura mana naza kugambira ekyo noza kuba urya hano hati woyine abo nje kumbuze byamuhero agatandikira abo kumbuze hati byawe kandi nyiragura kimwe okazaro uri umwana arkwiragura nkandi ekisirira abandi ntituzarwa turi kutukura twija twera mpora yo byo kutukurebye ridara tabarari impiri konka kota kwiragura munonga kuko riyo no kigamba kandi ni nko mu maraka gawe ni ndebo umumu kota kwiragura ni kirigirira hakinte cyo bakweta melanin yes ejo niyo kuretera umubiro kwiragura so harabo kwiragura bine no muntu kwiragura wamuteko munju atari yamushana naco mbiri so amana ga melanin nugubwo kutkora umwiraguzo abuko mbiraguzo haro abantu abuko abantu bashanka iki cyo bakweta nka kokoa nawe nariyo mwiraguzo atwabero South Africa turarebera abo kwenjenje tayi bariyo mbatukura munonga na kuri bagara beta churro umuntu bakweta churro oreba bwana tombirwe konga nawe nariyo mwiraguzo hati yo kweta muzungu itontumeta nyamagoye omuzungu nyamagoye ni noria ogugu wamisho gati hata science aroba nyamagoye babiri ariko kweta nyamagoye o positive uzuke n'abazungu abo kwandika namagoye o A na B ninga A na B hati nyamagoye wo kumanya ubwo abira gushata bo kwezara ubwo ni bamwita ba ninga negative albino abo kusanga nakuya mutabajungu buri kimwe cyo nikiraguzo ecabiraguzo no bacete kibi hateru nyamago yo muzungu wo bamwita positive albino ekigambo albino nikirgo mu kigambo cyo Latin albinus ekikumanyisa umuntu akwera nyamago so omuzungu niwe nyamago itaro nyamago yo ndizo hato mu Afrika yazara nyamago no muzungu ebetari endwara no muzungu ejo nibageta genetic mutation hat genes kuzikumara imyaka maganana zitandika gukora inshobi zebwa ziba kumukikuro akwebwa ikitanda ngecyo zikora inshobi zihinduka icyo bakwita mutation ni nkembire ine melanin konke mbire neze zare nyamwone yokimanyesho hati mwene jo niyo mutation abazungu niko bizira bati abo kuba buraya hakabanza mwabiraguju bamara bwire buringwa hati kwizo obwire bwa barafu obutiti bw'amani ababiraguzo bazo mu mpuku rero kubagira mu mpuku bakumara bwire bwinji hiza habaho ejo mutation abiraguzo baraga mwabo banyamagoye hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona
yabwe ncyabo batakubasa kuhinduka ebirebi nakuba kwija kunuya bijo muri Africa bagumana bashana nkabari abiraguje abakuri nyamago y'abakuri hati wakwate ndogoya ukajibya ekemebwe mbarasi nizara ekigambo cyo bakweta myuru ekikoko kindi ekyo bakweta myuru konka hati wakwata emyuru ejo ngweza ezare n'embarasi n'ikitisi kuba tekubasa kugaruka kahinduka embarasi mutation neberi ekigambo ekyamuheru hakubaho mutation tekwiza kagarukaho ombya science ntugira ngo ebyo butonde tibyegarukamu ngu nature never does anything twice a kintu ekyo kihango ebyo butonde tibikwegarukamu hati katugira wareba mukikuru abo kwa nimenya hati kiryo mutwe gwawe oriyo nogera abiraguzo babiri kuba bagira umbisera bya barafu bakaragamo abajungu abo nchata abiraguzo abakunu nkaba kutura konko isuke ngo barafe kerya higuru munonga ojya bwanja biraguzo bahati twabateko ombutiti batakagaraka bakazara abajungu cyari no ngambira nangwa biragujo hati nibarigaha bazana no munsezi ziri kufukirira izi z'abajungu konka baguma mbazara biragujo na n'abajungu kureba baguma mbazara abajungu hati icyo kubanza obutiti bukaburyo bw'amani echa kabiri obutiti bukaba buri bukamara ubwire buringwa then hato mu science twine kitugambe kugira ngu obutabaho bwo bwamushiza tikikumanyisa butabaho omukarima kachere bagira ngo absence of evidence is no evidence of absence so hati ecyo kibuzo twangambira harobo nabere ninyegesa muri California nkani nyegesa ahakuruga abantu omumpundu hatoriye yagira atkatwine mpundu akariyo mushiza we myaka 72 akaine nomkazi we nawe myaka 72 bine nomuhara hadi yaje atkatwine mpundu hati yes abwegeze mpundu zitakuruga mu muntu nangwa kuno mu Uganda twine mpundu nyinji muno neba nyonyine na hotera ho nangeje nyina buritwa bagita bahundu ari bazurwa mabare nempundu zo utkitagazara hati nagira ngo mushiza ntogo no mukazi wawe ate aine myaka engai ate ine myaka 72 ntogo no mwana wawe ate ndaine myaka engai ate mwana ine myaka 18 ntukongo mukazi we yamuzire ate ntumwene ngo mukazi hati nabasa kugaruka kuzara ngo mwana tikubasika hata kugira ngo mukazi tabasa kuzara ngo mwana tikubanyisa ngutuwiba tuwishi twenyina ori hati echabire ho mupundo kuhinduka nekintu kango munonga njorwebera ndahanuya ahari warujo ubwo bwero bwo kugamba bukaba butaro bwerere hakiza habaho entetema yibare rya hansi kwabire wentetema yibare rya hansi omurro gwarga higuru hatkugwargira higuru gwashanga hasaho kina cyango hatkwiza kwaza wenteteme ndizo karima kachene baketa post tectonics hati ebye byina byizura bya mbweni takaryizura aha washanga ntorkorebera bunyaruguru ine nyanza nkankaga nibiri ekureta lex bakweta kureta lex ninge ekijongo omba torono batweche kijongo tinguma yo kwakucheto muri nyankore hati haza mwe byijongo haza mu bwerere haza muki mbwenu abantu empundo zabe ziryazi ryo mucishaka zituro miti hati zayeshanga mbwere hati zashanga ngo mbirwayo echoya cyakiziyamba abo bano tokureba echoya na hata hori tokureba tokuranka echoya hati echoya cyaba kingi hati zakani zenda umchiberanze bazina misho omusayansi bageta stereoscopic vision kandi zigenda aha maguru ana ekibakweta forward ambulation hati cyashanga ngo tizakiguruka kurwo muti kuzo muzine nabo cyo tizakenda mikonejo hati nizena ngo zigende abo ko kureba nk'empundu negendere tebyo kurya ebiretere empundu ndijo kandi atino kuwako mukwata wano gendera amagurana hati cyo cyetaga ngo empundu ebe inebyo intebe kwate karetera abana bayo cyayetaga ngo empundu eyiheho obwoya ejiro mubiri kandi obwo mubiri neba netaga melanin okuchenchura man
abo kubamera nine cyo kuyama dokucentura mana agizoba na nagenzi ngo gumaho gareke kurwaza kanza njero korera nkuwa koshitama kahana na Nyamagoye hatere emirabyo nekiriza Nyamagoye mutambika hariya hangura school fees y'umwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba y'umwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona gumaho nkukuri iwe munyamugisha owenganda zona mwenu okumaro gwire buringwa eze mpundu ziza zahinduka umuntu okumara ogwire buringwa okuruganka mu myaka miliyoni mushanju okukankamya ebisera bya hati bitakabire okukankamya myaka miliyoni 5 omuntu wo kubanza akabaho mu mwaka guha omuntu wo kubanza akatandikira mu Afrika emyaka miliyoni 5 n'ecweka konkobwe nawe kanagenda mahundu konko muntu wabusimba oyemerire nkiwa ankanyo mushiza kazwengero henda nabikaka ogogwe akaba imyaka miliyoni emwe n'ecweka yonka myaka miliyoni emwe n'ecweka gehwire kongana wogo muntu hato muntu mbweno waburijo oba kweta homo sapien omuntu okubanza oba kweta bicucuza hatogo we nemyaka emitwaro 15 konka abantu abo bona batandikiraho mu Afrika kandi hanu yayitwemerire nico kura ningete migongo y'abaruhanga abo baruhanga kuyahangira omuntu akamuhangira atari Israeli atari Yordani nkareba hari umuntu mu Israel kanfekere kishani ngo kikashobozwa nakarema noreba ngo umuntu nakuja ntakatandikira mu Afrika hanu ayituri tu Afrika yona aka kikakira shicweka cyenyine mu Afrika eco umuntu wo kubanza yatandikira ebyafayo ebya science ebyakozirwe hat ebya DNA no manye kasika kuzara umwana nabayine ekiba kweta nuclear DNA hatejo mukazi na no mushiza nibajubagana umushiza leta hweche na no mukazi leta hweche konka bakazi abo kusanyi n'abakazi mukwetegereza bwa umukazi to kwamushoma to kamwe yaro kamwesheka aine DNA ndizo yakoravye nyuma akagiteko mwana ata nachikora atecho shereka iwo mushiza barya hagumiza mwenu atiwe niwe nyonyozi yanje ati niwe tara akwata DNA agiteka ejo DNA barageta mitochondria DNA maita nejigambo cyo rugurike cyo bakweta ekikumanyisa mawe hatu bana baronda mawe nyoko mu South Africa nyina w'umuntu bamwita nyoko abazuru bamwita nyoko konka no muri nyankoreka ni nyoko nani ati nka mbaswana nibarye biceri ati biceri nibabyeta ekiceri cy'inyamabondo konka butokubeta kiceri nibaceta inseri inseri konka nabo still nore hariyo re iri kato wito mcharo tukatu ino mukazi nibamweta nyanzebe hatu katwebuza nyanzebe ni izina ki hato muri shona muri Zimbabwe amatu nibageta nzebe nabo cyo nyanzebe ni nyamatu
hati wano reba TV y'abazuru amakuru nubageta indaba mweni tukati n'umukazi nubageta kendaba no ntumwe harune cyeshongoro cya kendaba hati osanga omuntu wabyo takatantira nkahinka omuntu owo kubanzo bakugira ngo hati bakamutoza bamushangaho ni Tanzania umanya ngo bakweta ogurumwa abantu bakweta Hazabe hine nyanza ya Tanganyika abone bo barukutekatekwa kuba abantu bo kubanza ise wo muntu omuntu iwe okurjira okuwa bishomire nabakugira ngo umuntu wo kubanza akatandikiranga kubabire nibabanza kuronda umuntu wo kubanza abazungu kandi benda ngo umuntu wo kubanza abe yatandikire Buraya abo kuba umuntu watandike wabandiza umunsi nikimanyisa ngo nuwe aine amajesi mwena gorra ensibuko y'amajesi gona ngo echo mugurisi ningo mukikuru akureba shitami umwana atakakireba yemerire mwenje manyisa ngo umuntu wabandiza umunsi ogwe nuwe tata na mawe na shwenkuru wa buryomo hata abazungu bakandi benda ngo atandikire mu Buraya konga ko agenzura mu Buraya ko bagira kucondoza bashanga ngo umuntu okubanza mu Buraya n'imyaka imitwaro ena inyuma hata ndizo basangireyo obakweta ogogwe mtware na n'inyuma n'umuntu waburisho obakweta gromordi wone nabo kaje mwira gusa then haza ho umuntu obakweta Neanderthal ubwo Neanderthal bakamusanga ahamugera Guanianda Valley muri Germany hine town bakweta Düsseldorf ubwo bakayine myaka nkemitwaro emitwaro 15 konga kari umuntu nawe chikoko hati mwenu Buraya batani bakomaho konga tuba marwa abako kubizira mu China bashanga umuntu okubanza muri China bakweta Chandelier wakayine emitwaro 9 batangu kasati emitwaro 9 mwenu kubizira mu Afrika nuko kusanga umuntu owemya myaka milioni 5 nechweka abamwe tumayo wa Central African Republic kongo na wakatari umuntu wenyine milioni 7 bagira ngo apana ababira kujunjumanyisa nibo babandizo muzi kuba babandizo muzi ntumanyisa ngo ruhangwa kuyahangira umuntu koko kwikiriziwe akamuhangira mu Afrika abana umuntu wo kubanza no cyenga mweno endwana ye muntu wo kubanza n'ekintu kikuru munonga ukurwanda umuntu wo kubanza hati mungereza bagenda bakora amagufagira bagana go mugera ubakweta House River bamweta Piltdown bagira ngo gwe n'umuntu wo kubanza waburisho ngukonka nakiro mu Afrika myaka 65 emyaka 65 uri owatizwire bakabalisa Arthur Woodward bamukora night no machine sacha night ngaba night abasirikare babagabe bomugabe wa Bungereza nibazo mishoge batekaho umutwe uri batahorara ati yumuka nchimeza no mjoto mutego wanje no gwawe de abantu biza ko nibashemerirwe gusanga ngo they are sas ngandi mbara musumariyo natera kahe ori mukuru w'ishomero rya Senior ningo y'ishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokuri n'ebyobuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kuri n'ebyobuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo n'amikutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje omukuhangahangaho nibija kwihangurira enomero ivuga okwegita umpakizi tukira office zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 by'ukwezi kwa mukaga. TV West nehinda
bayegesa ngo umuntu wo kubanza aha muringo gwa hati oba kweta homo sapien akatandikira mu Buraya emyaka emitwaro nkaga n'etanu kandi nakiro wo mu Afrika konkiwe research yo ine diyo ni niza hata myaka omwaka rukumo rwenda anana mwenda omushiza obaneta okre hamwe na vana a Oxford University bakwataga magufa gogo muntu obazwire kubanza bakweta pirit down bagacebera kureba chlorine eryo mutwe amagufa yo mutwe yaneshana ne ya hansi abukuba hatiwe chlorine eryo mutwe gwawe neshana ne ya kirezu cyawe bashanga ngo bakakwata umuntu bamugitana patana omuntu waburizo bamugitana n'amagufa gekinyamishwa ekibihiro mu katare ka Marrakesh akatari umuntu wira nabo cyo okre okoreka ngu omuntu owabandize akariyo ngogo umuntu waburaya akariye kijingirire cyashanyaho entekateka yo kugira ngo umuntu wo kubanza akanarga hantu handi itera Africa konka abantu baguma makomo rukunye hati regizo aho mwaka ko wenda nena tunana nena aba bya science bebe mirgo mukazo ba leta Rebecca Khan hamwe no nizo bakweta Stone King bagira ngo katronde kizaritwe tukoze samane ga mitochondria DNA nyina wogunoa yogo bakwata enganda maganana omusiyona bazichondoza okukozeza abashiri hanuya aharabazwa enyanja ya Narubare ningewe kweta Lake Victoria hata bantu bajankare nyina witu nabasako yabari umwira gusa konka ngo ishe nabasako bayabara iki omuzungu there is a IBM IBM yakwatagana na National Geographic baja ngo katronde ishe witu noha echiba kweta scientific Adam ninga Adam wa science batoza amaniga Y chromosome abukuba uzikada kuja nto mkazi na yani DNA yakushire komushiza hati na nomushiza naona izana jata atoko mkazi ogu hati na nyina za kunde agwecengera no manya nitola shiza takagira ngo turya nimwe tumuri mere hati na ukakureba umkazi bagojegera akwata nawe DNA ndizo agishere ko muntu ejo nibageta Y chromosome ninga chromosome obutonde obwa Y hati wanoza kugira ngo barino bahakanire ibintu no mu Afrika umuntu kakufa ibi barete ibintu batekaho rero batwaye kiteteya ugatwara ki ebintu bikutanasya hati kuba kubane barondecho nibakozesa ejo Y chromosome abo omushiza niwo kujo mwana wenka umkazi tayine cyakutamu bombe nibiza barebana babihana bagira ngo ogotana atanahereza ejeje adaka nuclear na nogo turaheza nuclear DNA kongo mkazi wacu banarya ashereka mitochondria mwenchoreka ngu omunyoko mtubaza kugamba hata msiza na wacu baryoko yale bomkaza ngojeji ateka mu nuclear hati kubatonduizejo ya Y chromosome eyo mushiza kwereza umwana bashanga ngo umuntu wo kubanza narwo muri aba bantu abahazabe bashanga no rumi rwabo urwine mwene engondo zo rumi emitwaro nshanju taro rumi rundi no menko rumi no rebe ekinko teraka orujunga karama kache tukine bigambo nuko ko kuza kugamba bwoyo kongizo mu Afrika no yemeraho osanga nk'ekintu kimwe kine miringo nka 30 hati ngena abantu bakatandikira nawe cyo UNESCO United Nations Educational Scientific Committee Organization omukitabo cyo bahandikire cyo bakweta General History of Africa ekitabo cya kabiri ne bagira ngo kurigero mu kisondoza ko abantu bona bya science ngo tuhamya ngo umuntu wo kubanza akushana n'umuntu wa hati akatandikira ahansi y'urusozi urwa kirma mwezi nirwo Mountains of the Moon Rwenzori Mountains of the Moon Rwenzori na Kenya na Kilimanjaro abukuba nizikora nkoko kureba kwezi moon shape ngene nkoko kureba kwezi nshoro kwetera kirumwezi mbenu na Kilimanjaro nyine enjaro no kwezi
mwero kurumani no kugira ngo kugira ngo gecoma cyane membuto ati mwero orushoze nurubano rureba ngo nuriyo nuryo kwezi kongo rushoze rwo kwezi orukurugaye orwina kakwate na n'umugero gwacira umugwe tabiva naye n'ubwo rushoze rwa rwenzori abo kuba barafu eyo rushoze rwa rwenzori amizi kugamwe n'usana gukwiza gohereza umwegemure gw'amizi gugenda guzo mu nyanza ya Narobare imwe y'imgweta Victoria gutse gwegito mugero gwacira so hat UNESCO egira ngo at the foothills of the mountains of the moon ninga omunsi omigongo y'abahangejo at the source of the Nile abutanikirwa gwo mugero gwacira omunsi y'abarahanga ejo ni UNESCO United Nations Educational Scientific Committee Organization nabo je byitabe binde byo nyungambira egwe n'amahisa nyungu ego n'amahisa nyungu no muntu wabandize echo ni general history of Africa by UNESCO niza kurondera na company kohereza ninga ndo basako mu library yanje chapter 2 no muntu okubanza mu Israeli kandi Israeli omuntu wabantu b'Israeli Israeli abira gusoka kai myaka mitwaro mukaga emyaka mitwaro mukaga abo kuba abantu abira guzikubarigira bagenda bazo muri Kenya bargo muri Kenya bazo mu mato bazo mu za Australia za Bismarck Chikerego za China abo kuba umuntu wabantu muri India akaryo mwire guzo ndibamwita wabantu Brian no mwire guzo bamwita Dravidian no Gromoldi wa India ni wamwita Dravidian, wa China ni wamwita Semang, wa Japan ni wamwita Ainu, ninga Masawa Negro. Aba Masawa. Bano wabantu zo muri Japan. Namazina ga Japan nichoro kurera ngasana ga Uganda. Toyota Muro, Takahara, Nakamura, ebyo byona namazina gaho deru na Japani nibarya marewa nkoko marewa nkoko abana no manyaba abanaka nibarya enkonyaza zemigano na Japan nibarya konyeza zemigano rero muri Japan hari ikigambo ya gutunguru no baba gutunguru mwembe no koko kuro gutunguru nibagita te banegi awera butunguru so mwene kimva ndakumanisa no kugira ngo abantu bakatandikira aha babanza baguzukira aha kakubo kuhinga kakubo kugira byozi kakubo kwata nyamisho kagiye mu kishaka bite no maye kwata ngende aberi yo mu kishaka kagireto kagiteka ekitiriza no kuturaniwe no manya kwata nembwa ekitiriza kuturaniwe no manya kuhinga chozi okachirindo kachireka kakura kagako kachigarza munentetero kabike ntetere ebyo byona ngo amagezi gona gakatandikira dera abantu bagumani beyongera Tanzania Zimbabwe Zambia hato rumi rugumana ruhinduka nico kurebera nka South Africa nibarye bice hate cicere tokcheta chere nyamabondo nibacheta insere mweje dawo to insere konka kunuya abanyaruguru insere teju sinywana cyabwita teju katokore de turomizi hati mwe kuri tibine nzubu okay tibine nzubu mwe nawo insere yabo ni yetu kana insere ni chere hati nibarye bintu torale nibarye koko amaguru g'enkoko imwe abantu kunuya manya nimwe ankore Uganda ekabatesa ekabashisha abo bahati amaguru n'enkoko nibaganaga nimpura ngo mu South Africa ngo hariho abantu abari kuryana n'ebinyaboya South Africa yonkasi South Africa Zimbabwe iyo binyaboya ntabwo ngira umusise binyaboya abantu bakuru mushobire iwe kinyaboya rakiriraho nibabyeta mapane worms wanje hati nibiba bino ebyoya hati ebyo byoya babiza bakaranga mwani nko turye senene bakaranga konga kuba bakwasire nibwo muti hati kuba kwasire yabye na biriyoni byati no manya nchibachine minwa ero ngebye ebyabakazi bakweteka minwa cha lipstick ya ni cheto nyamanje n'abatangire hati manya kubafana n'abakobwa n'kinyagoya umuswana bacheta echinda ngoya kunkende mizona shwerekana zashana asina ni kugento wito mcharo twatine ho mukazi no mwita nyanze hati mtutura ntwebuza nyanze bugu akaragaji
mwene hati ko mu South Africa Bashona abazimbabwe inzebe n'amatu ushanga ngo n'amatu mwene hati nyanzebe ni nyamatu. All right. Hatu wabona omundebere hamwe na Zulu amakuru nkagaganya gumukora nibagita indaba. Hati tukuri so ntugareba tugira kendaba. Hati ukora yo kendaba wena umenye ngo akagumba Zulu. Hato mbazuru nyoko nibamweta nyoko. Shwenkazi kandi Omunyankore nitwe nyoko ni nyoko. Shwenkazi nibamweta shangazi. Which hati echukusesya omushona amino enyindo nibageta mazinyo. Arashona mazinyo. Na mazinyo n'enyindo kabitina kakwati. Katina kakwati gendo vegese mwengendo vegese rundi rwawe. Hati bayenye ngo ngwaniyo. Amazinyo gono bageta bate. Amazinyo bageta cha amazinyo ngombe. Idari ngimbe ndagari chiro. Kora garishe yo babuzi. Nemo omuguru mkono nemkono orune ngorumwe. Hati nka Zimbabwe twine yo ekirombe chefezi. Umwanya gukirumu nibagweta baramanya. Baramanya. Mwene hatari baramanya nizo. Abantu balizana bambuza baramanya. Ni chichi. Ngeno endimi konka yo Zulu nesanda kimwe no rurimi rwitu. Kandi naho muri Tanzania hari yo rurimi rukushanana n'urwankoro rw'abamba urw'abageraki. Manye nyunka kuraho na Tanzania. Umbana nko mu hano babita Kiziba. Abaziba actually. Abo naba bino rurimi bise Karagwe mwenu za Karagwe. Abo oruziba ninkuru nyanko baramusya wasiboteiga na Sibantyo wabona kiti nkaboine kantu konkabisa atayira batabura mu Swahili abo watu nko mugiga bamweto mutajiri. Kandi umutajiri wokwe no maisha ko echaka bari mutajiri naba ino mfarasi. So umuntu wabandise kugira umfarasi. Umuntu bagura umfarasi uza ugurebesa katanta kerisho. Umfarasi ni kintu cyamani. Omushija yagurira omukazi w'omufarasi. Sibwo kumulaganza. Otize kugura omufarasi. Omukazi natandika kwesho. Mugambire n'iki? Ni mabanya Uganda. Mulyani mweshunga. Nyoko ninka president wihanga. Area Uganda. Kwasire Uganda yona. Muri umunya Uganda. Mwohereza Zambia, mwohereza Tanzania, mwohereza Zimbabwe, mwohereza na South Africa. Abo kuba muntu watura Zambia kamara yo mwaka. Toriza ngo abo kusiba barekera amabara street. Zambia novuga Zambia nekira Uganda imundisha. Abo kuba UNESCO ya maire mitwaro ashatu na mukanga. Uganda ninjira ni mitwaro UNESCO ya maire mitwaro mwenda na kakaga. Konka n'abantu miliyoni 19. Izo hati ntwirira nkaga. Yes. Hata iba miliyoni 19 abantu miliyoni 18 nibatura mu matawuni. Omundembo miliyoni 18 nabwe chensi yona erimwe abantu miliyoni abo ryo mbyaro. Reason ni ha ekiri kuretera abaturo mu ndembo batakwenda kuzombyaro hano tura mugambira abana gendo somo mwana wanje somera aine di kuri mawakaje tari kuri namwe we agesizi na rundi ri kuri nivyebyo abazungu bakabahindura nohoza bateka mweni ka Zimbabwe echaro bacheta kumusha mbweni baje muni argo mukumusha ningo muntu yakuja atirwata yebe no shorko rwo mukumusha mbweni naba yakuzuma ngoko muntu yakuja hati omu Uganda ebyo kuryana bergo mbyaro bizo mu marembo
osanga mtu mcharo mtu rakatare ka muhogo mtu rakatare ke mchori mtu rakatare ka ngai konka kuriya ebyo kuriya ni ko mu ndembo zangai ombyaro abo ko hate kazambia ntubagura byo kurya ntubahirize ibinyobwa mukubyihahi tubaretero muceri nduguya Tanzania hati kuriya Zambia omukama owa Zambia abako bina bakama abakungu kurgira abako boni babita chief ko ngicyo tubita bakama abazungu babashanga bagabe bitu babita chief hata babo babita bagabe King Charles King Charles orembo rwe nurwingana n'urugo akashaga mahanu yabusongo akakacheka bungereza nakasikaje konko mukama wokwe nakwereza itaka ryabusha swa mali 5 wa Zambia kabutona namwenda gumukazuwe na nachi swa mali ro bazikwereza tungane chapo na neje shaha nati no wakugenda abo nchito kuzigenda Zambia bampereza konkaka bahawaka sente kache ariko nyuka baraganisa kubombekera kugera kibajya ngwe na TV gutereza barero bampereza square mile ni hectares emitwaro 22 ni hectares emitwaro 22 nizakubara nizibasa ko nirengana square mile ruku noza kuzikosa ki anyeni macho kuzikosa nyowe nkarwari itaka mbwe nko kuba kugira ngo umuntu bakamurogero mu kintu nyowe kandogero mu itaka umurojo akorogire akakira umwenda gogo kubanza yaguziko mu itaka iwe nitaka mu rumuti we ninye mutaka hati yes omuntu yarga Uganda akumanya kwinde bichori konka Zambia bine omshana ngwizo injora nejo mu rungu achengecho konka bine season za winter za summer za konka manya winter ebyo bakweta bwene barafu muryango ate byo barafu no butiti yes tkuja muninka okutira yorubari South Africa bono batunga yorubari konka no fuchi konka Zambia tichango no na Zimbabwe na tichango no kuja muhiza bagere mbeho nge akabari ninge ya foto konka ni itari impango konka bo bine ekizibu chaza umtawana kwa Zambia na mizi tibile mizi nogo mugero ko kurogo go kugira ngo Zambezi ninga kariba yes samizi gakumara hariho mugera ogwahereze kuma kasi yeje mugera noja kubine mugera mingi nge yakunu iyo yakuna okureba no mugera ite mtawana ya Uganda na mizi namwe Museveni ibyo kugira ngo abantu babirukanga mizi usana mizi nyanza amizi shirunda ngatai ntukare kagenda Sudan gusa nabagira ngo mu Uganda ahabwa abantu kurumba amayanja agatandikire koma imigera yayoma abo kwihamwe omushenyi abanema n'urugambo no mayisa ngo agamizi gakubasa koma eje migera te kubasa koma namanya igakurga nagarugahi kandi hati nakugenda hariho urusozi rw'enzori hariho barafu hariho amiza go kurga hanze hariho bakweta upfalls hariho inzura ete nyamwingi rero ngo misiza hatejo n'urugezigezi rw'ekibine kibakweta World Wide Fund for Nature bukoraga Buraya bukoraga America bokwena ngo abiraguzu babura mizi babure kukozesa mizi babiha mizi babiha kibira mbashate kureba hatotiza mukibira kuya mumbazi abo ko mukibira hate n'ecyo kibina cyebira hata bakuzibire no konda ka mugongo no mangu hata mugongo gwo kashuma munonga toka kutungira chapa no kimanyecho yes ito tukakura ntuhinga migongo asikora rubuhwejo noza kuhinga noza kuhinga hata bakwahya chara no mangu chara niyo twabithinge bitakuri tushya mwe bitakuri okahinga mwe bihimba rero kata mwe bihimba kiya mwe tizamba niyo twabithinge swiga twatutere mukurege ni ejo canal system tukagitandika kare okuzibira mizi mingi hata byo bakuhira mu chara yes ahabo kugira ngo nibenda kurinda obutonde bwensi ahabo kuchendeza obwingi bwanyu buzima kasi nono kintu cyubahota nahati waza kwa ngabo bazimba bwo mtugamba tibine mizi n'abanafu tibine mizi hata abantu tubacinga abantu bahinga noza kugira fertilizer noza kwinka hati ekekibanda nabwo ntine square mile emitwaro mwenda na kakaka omurege mtwaro mwenda ekichweka bingi na mizi
bunyaruguru yonka iturumu eyine nyanza nkankaga hari umunyanza je yankugute niyemwe ekukirayo oburingwa hansi yankugute niyemwe ya rutoto so eje ya rutoto no bateta nkugute natakushima ngo yina amazina abiri kasira ngo tito yendi bizitu neza mani hati eje nyanza ekukirayo oburingwa hansi niyo kunyameza kwa mamizi nobu wakugata hota hati nonangu ense tunguke kora none ense tunguke aho kuzahona koze Italy koze Spain koze America koze Germany abantu nibani benda bombe karabazurwe nyanja omuntu abyo burambuzi nibenda bize barebo bwere nibenda bize bazarabazurwa mizi hati bamizo totombekaho hati tombekaho yiwe oratunguka ryari kandi kashimanye no reba mbagira ngo aho koma kuzaho no ito obuhangwa bwensi manya nyanje tanka koma mwihamo mushenyi manya bamukora setting ejo ninteka yishika chahansi ejo ninteka yishika chahansi hatsi agamiza ko kugenda Sudan abo ntirogareka gakaje Sudani tekishashura nangola siringemo deri waza kwikanga ariko ko muntu waburisho kashati iyo bor kwenda ngo batagarekaga kagenda ni wagahangire kawashangire nagagenda nagatorayo iwe no inda bagakinjira hato wagahangira kagahangira nugo abantu bagakoze se ugahange nyanja ngo abantu tugishemererwemo mwe nkora ngo amizi bigaza kuba make zebera ko kugenda mu Sudani ninga bagaguze kandi aba Sudani bo babeho bata aba Sudani bo babeho bata kashati nyowe eryo yine ndiyo higiza Uganda bakagereza mizi icyo kubanza ngayamba abantu aba Uganda echa kabiri ngo bagihe mwubuguzi butungura abantu aba Uganda mwe nkorano enda kubinga abantu ahamizi nka nyanza na rubare wano reba ngo bombekere mu mizi hati ugende ugambire Sudan ojo Sudan aba bantu bareno bahinga mizi otkongo bareno bahinga mizi nigaza kucendeza mizi ngo kwizo wanyu otkande naboro otumwe nanyenda mu mpereze nka akahumbi kamwe ino kadora ninga kiro emitware 5 ya yezabu orire nyowe ngende nyaha abantu amizi mbatandikiraho amakoro handi tubatimbire namiza gandi dero hati mwene nyanza yanyu egumene bahereza amizi ko kugira ki kungaze kubaza kwemerera ukizoka kwata abantu ukabashanga bakombekaho kurigira no batwire n'abaganda ninga n'abanyankore ninga n'abanyaruguru ninga otumurwa mu kishara otamajwanye twagashenye otutwagira cyapana amizi twine minji ecyo nekishobe cyo kugira ngo amizi ni make amizi Uganda twine amizi minji abo kuba ensesinde stine mizi nkagitu kazuru nizibahoze hati twine tunanagame tunyaruguru twine nyanza nkaga Fort Potro nabo bine nyanza 50 nka 50 Fort Potro yonka ago nemizi minji oyizorebe nzura kengwa Kampala enyanza yona abazobona yishura ahabo kugira ngo abantu bakashita bakombeka umwanya gw'amizi so ne enjura negwa ebintu byabo bizo mizi no kugira ngo hati ayibayombetere Kampala hati nibiza batekaho tayire za hansi ninga si ubwo ubutafari bwa hansi hatamiza gakobere negazo mu itaka gabura kuzo mu itaka gatambura gagenda hati gazo mu ryaba abantu abandi wacenga kandi nawe kuri yo muntu wabo kigenzuye binyansi ekete kureta mizi nkaci hati noreba umuntu wo inenzu yibati abibata sho buri gizi ryona amizi gacyo gagenda konkekize bikitu na mizi tibura ryago kandi nitugahereza ense zindi tugahera busha hati aho president no yakubera na agenda ninga government no yakubera agenda kageta abantu baturukubi kandi bari nibashisa mizi amizi nugaza kubura imwe Egypt so twashire amizi gana yiri tugaguzi icyunka kigamba na kare nango abana bakaba bakuratira bateka una commission Egypt yatetema yaterezana yatanka no kutazagurant kutubiyabiya mwe biza bakirgaho amizi ensineza kuwa mamizi omyaka 12 amizi agagenanga agago kunywa amarunji nkagitwa gutwine nigaza kumuzi nico kurebera company nkaza Canada zizire zagura rwenzori eje company ya Canada kizagura rwenzori ahabwaci nibenda mizi wowe kureba Kongo
ekiba kufa mu Kongo kugira ngo nebyo buguze bya hanze niba families ga Kongo. Oh, really? Okay. Niba families ga Kongo niba families ga Nigeria na nubwo kureba entaro z'ibyaraba zirwa Niger River nibafagwa mizi abo ko umuntu wamwiha mizi ubwo umuntu nabatakiro umwira gusa wamwiha shaka iki nabatakiro hati ko robindira abantu omukibera abantu embazi bagiyenka manye mbazi yanyu iye cy'Afrika ermor fumu so fumu niki aba inaka kwate n'abafumu ikigambe abafumu babi n'amacumu babi niki abafumu ngwini to kubamanya abafumu kubamanya ni wowe dotera mor fumu no yange kinto takimanyire hati kinshobora ngambe no manya oba kugira ngo omukatabo ka Bible oba kugira ngo Musa Bible no jeta katabo okay kare kare ekitabo cyarhanga ekigambo cyarhanga ni cyarhanga n'amahisa nyungu kare ojete kitabo cya Bible gatete kitabo cya Bible okay kare Bible no manya ngo mu ruzungu bagira ngo the Bible story omugane wa Bible konke echo kampex tinisa edini yawe we bari ngo ruhanga tarahira mu dini ruhanga tayine dini na Yesu akatari mu Kristayo ninjira no cyumanyecho. Of course abantu aitwa abakristayo ntukuratira itwa abakristayo ntukuratira Kristo so Kristo atakabireho mu Kristayo akabataro ahabo atakabireho mu Kristayo akabataro dini yanye abakristayo twakweta Anglican Church nuko yatandikira katandukwa matenuruza kwenda kuteka matenuruza katine kakwate matenuruza akana hanika kanise dini y'abakatoliki hati edini yanyu ekarwa mu Bungereza akaro mushizira mu weta Henry owa munana akanenda akashiro mukazi ubwo mukazi yabara kumuzaro muje hati yazo wa papa nye umwana mukazi aziro mu nyenda kushira mukazo ndizo papa yamuherezo rusa rokubingogo mukazi ngo ashiro mukazo ndizo kuyamushire nawe yabara kuzara yagarako wa papa yayanga kumuhorusha rwo shiro mukazi wa kashatu abakazi yabita yagomba ashera bacubura yita abakazi 13 bona baremerwa kuzara bona bari mu ekizibu kikumayisa ngo kikakiri yamushija shi kandi ati kinyo kinkwatira iki yibye kuba mukazi umugabe wa Bungereza naki kikankwatira kikandi yeru bwanyuma yo kwita abakazi 13 yangirecho nukwe kweshara ahari Roma akatandikaho Anglican Church akaba mukuru we dini ya Anglican hata mu Bungereza abakristayo bace munonga abakristayo baryo muri Nigeria na Uganda nibakira babungereza bakabergaho ekanisa zona zikabe mizigiti zaba na restaurant abazungu manye dini bagirigire konkashi kandi uzuke ngo narahanga tarahire muntu dini korano ndakora tararuhanga kora tararuhanga konka iwe nko muntu ngakayihura nkuba no icerezo mu ruhanga no manisa kinyinshizo mu ruhanga hati nayicereza ruhanga no ichiriza ngo ruhangarho no ichiriza ngo ruhangarho kandi no muichiriza manyenchereza hati nyondi yo wabyafaye urire ikinkuba ni kugambira ikinkugamba nkaha ebintu binagambire kare na hati bicuru oturikize abwenshonga yubwire twabasa kuhendera kandi nani yoro kutureba twabasa kuhenderera izo babitu esabiter kwija mukama konzire ntwijagarukaha nishweka cya kabiri ubwo hati ichiriza twenderaho debate commission nyine Emmanuel muchunguza ha kamera kandi umjenyi witu yaba ari mukuru kwihura nkuba rwacumika doctor kandi oguno doctor ni doctor webitabu ni engineer webya finance ningashi ni financial engineer no muntu orukunde bya Afrika no muntu kunde byobuhangwa nebyo burugo bwitu nk'abantu abarukwiragura ebyene binje munonga kwaro kutandika kagamba atarukwendera ahabwo kuba ahabwe bintu byarukunda ahari ensi yitu ya Afrika.